Umunyamategeko wunganira Karasira Uzaramba Aimable Maître Kayitana Evode yasabye urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS kuvana umukiriya we mu igororero rya Nyarugenge riherereye mu murenge wa Mageragere rukamujyana mu bitaro bivura uburwayi bwo mu mutwe bya Karayesi Ndera. Nyuma yaho abaganga basuye Karasira Aimable afungiwe muri gereza bagateranirayo amagambo hanyuma bagakora raporo, uyu munyamategeko n'umukiriya we bemeza ko batemera na gato kubera kutizera ubunyamwuga yakoranywe. Maître Kayitana Evode avuga ko umuganga Karasira yemera ari we Dr Rukundo Muremangingo Arthur yasuzumiye uyu mufungwa muri Karayesi Ndera mu gihe cy'iminsi igira kuri 6 hashingiwe kandi ku cyemezo cya mbere urukiko rwari rwafashe akora raporo igaragaza ko Karasira afite uburwayi bukomeye cyane butuma akora ibintu atatekerejeho, yanzura ko akwiye kuvurirwa muri ibi bitaro bya Ndera. Raporo ya Dr Muremangingo ubushinjacyaha bwarayanze busaba urukiko kuyitesha agaciro, nabwo rwategetse ibitaro bya Karayesi Ndera gushyiraho itsinda ry'abaganga bagera kuri 3 bakagaragaza niba afite uburwayi bwo mu mutwe. Maître Kayitana Evode avuga ko rero aho kumusuzumira muri ibi bitaro babikoreye muri gereza, atariko aho kugira ngo bamujyane Ndera ajye mu bitaro amareyo iminsi igera kuri 7 nk'uko twari twabisabye, kuko ariko no mu bihugu by'amahanga nko mu Bwongereza bigenda. Atahubwo iryo tsinda ry'abaganga ryari ryamusanze Imageragere rivuga ko rigiye kumusuzumirayo, hanyuma yababwiye yuko ashaka gusuzumirwa kwa muganga, ko ariko bigenda nta muntu usuzumirwa muri gereza, ko nta n'umuntu wasuzumwa iminota igera kuri 30. Maître Kayitana kandi avuga ko nyuma y'impaka abaganga bakoze raporo badasuzumye Karasira, ati ubwo rero abaganga bahita bikubita, ati baragenda bahita bakora raporo, ati batamujyanye kumusuzuma bashingira ngo kubyo babonye mbere, kandi muri abo baganga harimo n'uwasehashika udakorera Indera utarigeze amubona bwa mbere, bavuga ko arwaye uburwayi bwo mu mutwe ariko ngo butamubuza gutekereza nk'uko bagiye babigarukaho. Yazabye ko Karasira ajyanwa Indera. Maître Kayitana ashingiye kuri raporo ya Dr Muremangingo tariki 15 Kamena 2023 yandikiye komiseri mukuru wa RCS ibaruwa imusaba ko uru rwego rwakohereza Karasira muri Karayesi Ndera kugira ngo asuzumwe uburwayi bwo mu mutwe. Muri ibaruwa Bwiza inafitiye kopi dukesha iyi nkuru, uyu munyamategeko yavuze ko igororero rya Nyarugenge atari ibitaro kandi ko ridafite abaforomo n'abaganga b'inzobere bakwita ku mukiriya we. Yagaragaje impungenge z'uko aho umukiriya we afungiwe wenyine hatuma uburwayi bwe rero bukomera cyane, bikaba byatuma bugera ku rwego rwa nyuma cyangwa se madness. Yagize ati bityo rero nanditse iyi baruwa nsaba RCS kohereza bwana Karasira Uzaramba Aimable muri Karayesi Ndera nk'uko ingingo ya 40 n'itegeko nimero 022 gakonika 2022 ryo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 2022 rigena imikorere y'amagororero ibiteganya. Urugereko rwa Nyanza n'urukiko rukuru ruranisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka tariki 17 Gicurasi 2023 nibwo rwafashe icyemezo cy'uko Karasira yongera gusuzumwa n'abaganga. Raporo ikazatangwa ku itariki 16 Kamena 2023 kandi byarakozwe gusa niyo uyu munyamategeko n'umukiriya we batemera. Karasira umaze imyaka igera kuri 2 atawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo guhakana jenoside rwa ishingiro jenoside, gukura amacakubiri ndetse no gutangaza amakuru ibihuha. Ikizakurikiraho rero ku rubanza rwe kizagenwa na raporo ya muganga izemerwa n'urukiko nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Duhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda bisha abantu barenga 40 barimo abanyeshuri 38 mu gitero bagabye ku ishuri ryisumbuye riri mu karere ka Kasese kari mu burengerazuba bw'igihugu. Ignatius Bayizi Kampala adufitiye inkuru irambuye. Inzego z'umutekano za Uganda zatangaje ko icyo gitero cyagabwe mu saa 5 z'ijoro ubwo batwikaga inzu abanyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye rya Rubiriha riri ahitwa Mpondwe bararamo. Iryo shuri riri mu birometero hafi 2 uvuye ku mupaka uhuza Uganda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Atakimbia jamaa. Abona abasivili batuye Mpondwe ubwo bafataga abantu batandukanye babashinja kuba bakorana na ADF, bakimara kubafata babashikirije abashinzwe umutekano. Uko niko byiriwe ahantu hatandukanye muri Rubiriha mu karere ka Kasese kari ku mupaka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Abashinzwe umutekano bavuga ko igitero cagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ufite ibirindiro mu mashamba y'igihugu cy'igituranyi. Itangazo ryasohowe imbere n'abashinzwe umutekano ryerekanye ko abanyeshuri 20 bishwe, ariko nyuma y'iperereza ryimbitse batahuye imirambo myinshi yatwitswe mu nzu y'abanyeshuri b'abahungu, bituma umubare urenga 40. Mu nzu y'abakobwa ho bishwe baciwe imitwe no kuraswa, mu gihe abakobwa 6 nabo bavuga ko bajanywe ari bazima. Ibi byabaye mu gihe ingabo za Uganda zimaze umwaka urenga muri Kongo zikorana n'ingabo z'icyo gihugu kurwanya ADF. General Dikolum, umuyobozi w'ingabo za Uganda muri Kongo, yaje muri ako gace aho icyo gitero cyabereye, avuga ko abicanyi bari bamaze iminsi 2 muri ako gace. Huyo kijana iko umumu alipoonyesha shule yeye akaenda. Umusore weretse wa ADF aho iri shuri riherereye ari muri aka gace, yerekanye amazu atandukanye ay'abahungu n'abakobwa bararamo. Nyuma bicanyi babona kuza, babanje gufungira hanze inzu y'abahungu mbere yuko bayitwika. Inzu y'abakobwa ntabwo yari ifunze, barinjira nuko barabatemagura. Ndasaba abantu bose kuba maso, niba hari umuntu utamenyerewe muri aka gace mumufate, mushake abo bantu bayoboye ADF bari hano. Amakuru dufite nuko ADF yaje hari nijoro bakamara iminsi 2 hano, kandi babanje gushaka gutwika imodoka ku mupaka wa Mpondwe. Bahabonye abasirikare bacu bagira ubwoba, niho bapanje kuja gutwika ishuri. Sasa ndio kurudi kwa nini kwa shule. Itangazo ry'igisirikare ryavuze kandi ko icyo gitero cyagabwe n'abarwanyi ba ADF bagira kuri 5. Rivuga ko bakoresheje matera abanyeshuri bari baryamyeho kubatwika, nyuma bo bashimuse bakabikoreza ibyo kurya basahuye mu bubiko bw'ishuri. General Orum arasobanura uko abo bicanyi barimo guhigwa. Sasa hivi tumetuma ndege kila sehemu inaenda kuwatafuta. Ndege tayari kohereje indege mu mpande zose kugira ngo dushakishe abo bicanyi. Turashaka kubanza kugerageza kurokora abashimuswe. Dore aha hari imirambo y'abanyeshuri batwikiwe mu nzu, ntabwo abavandimwe babo bashobora kubamenya. Polisi n'abandi bahanga bagiye gukora ibipimo by'amaraso kugira ngo bene wabo babamenye. ya nani na mtoto ya nani. Sylvester Masereka, umuyobozi w'ibanze wako gace, aravuga uko byabaye n'ingaruka byateye mu karere ayoboye. Mu baturage ubwabo bicanyi basubiraga inyuma, bisha abandi bantu 2, abandi 8 barakomeretswa. Ibi rero akabituma umubare w'abapfuye ugera kuri 41. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe mu babuze ababo, avuga ko iki gitero cyabaciye umugongo. Ati nabuze abavandimwe bari abanyeshuri ndetse n'abandi b'abaturage bishwe. N'igihe gikabije kandi nta magambo dufite yo gusobanura ibyabaye. Ni igihe cy'agahinda gakomeye. Ubwa mbere y'umutuga b'ibitero muri aka gace ka Kasese mu 1998 nabwo bagabye igitero kuri indi shuri gihitanye abanyeshuri 80. Umutwe wa ADF unashinjwa kugaba ibindi bitero bitandukanye mu gihugu, birimo ku mabisi atwara abagenzi no ku murwa mukuru Kampala, nabyo byahitanye abatari bake. Abashinzwe umutekano batangaje mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kwa ku karere hamwe n'ibindi bice biri ku mupaka n'igihugu cya Kongo bishobora kwibasirwa n'ibitero bya ADF ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Uyu mutwe wagerageje kugaba ikindi gitero ahitwa Semuriki hafi na Kasese nyine mu mpera z'umwaka ushize, nuko igisirikare gishobora kubasubiza inyuma no kubica mbere yuko bica abanyagihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Bamwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda baravuga ko bamaze gutera imbere mu kwikorera imirimo itandukanye irimo ubucuruzi, ariko hari n'abandi bakirwana no kugerageza gushakisha ubuzima. Mu gihe hitegurwa kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku itariki ya 20 y'uku kwezi, Ijwi rya Amerika ryohereje umunyamakuru Desire Atungimana mu nkambi ya Mahama maze adutegurira inkuru ikurikira. Ikambi ya Mahama iri ku birometero birenga 170 uvuye mu gisagara ca Kigali mu buseruko kuri bihe u Rwanda ruhana na Tanzania. Irimo impunzi zirenga 57 zigizwe n'abarundi be n'abanyekongo. Abarundi barenga 39. Abashitse muri iyo kambi ubwa mbere hari mu kwezi kwa 4 mwaka 2015. Izo mpunzi zimaze imyaka 8 muri iyo kambi. Hari nyinshi ubuzima bwahindutse zigeranije uko zari zimerewe zigishika. Mukayizera Florence, umwe muri izo mpunzi twasanze ariko aradandaza muri butiki, amenyesha ko yatanguye gahoro gahoro
ariko uno munsi ageze bwo kuja kurangura mu gisagara ca Kigali amenyesha ko avuze ko yateye intambwe atoba beshi. Uno munsi novuga ko byifashe neza kuko mu ntango byari bigoye cyane, igishoro cyari kigoye kuronka, ariko nyene twatanguje duke cyane twari dufise. Ubu rero nyene mbona umenga byifashe neza. Ubu nyene ndamaze kwisunuraho gatonya kubera mu kurangura ubwa mbere ntibyari byoroshe. Twarangura ngaha hano mu Kabeza niho twarangura no baturanguza, ariko ubu natwe turifatanya tukagenda tukarangura iyo biri Kigali. Tuvuye kwa Mukayizera twaciye twerekeza aho badandariza ibirayi, ibitoke, ibijumbu n'imyumbati. Munezero Elise nawe nyene arashima intambwe agezeko, naho yemera ko umutahe ukiri muto. Uyu munsi nyene byifashe neza buke kuko n'ibisoro bitaba bikwiye cyane nka twebwe impunzi, haba hariho n'abari mu byiciro bya gatatu. Ntabwo byifashe neza cyane kuko byaba byuzuye neza cyane. Ubu tuvugana no munsi haba harimo nk'itoni 10 z'ibirayi, bikaba bimeze neza. Ndabye aho navuye naho